लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा आगस्ट की तांग कुनमापन सगोल से नुमित की खोमजिन पाव ताबिरसे अहानबदा मरुओय पाव आसाम की एनआरसी की मतमदा पंदुना लैरुबा आधार कार्ड अमुक पीननबा केंद्र सरकार वारेप लौरे स्मार्ट मीटर की मायोक चथखीबगी खोंजंगदा सिलचरदा कांग्रेस थौमिसिंगना एपीडीसीएल लोइसंगी गेट सो लोनसिनख्रे कासार की खोरेलदा मिनी इंडोर स्टेडियम साबिनबा एमपी दा तक्सिनख्रे ट्रक अमा लोखादा तासिनबगी थौदोकता भारत लानमी अहुम लैखिद्रे बांग्लादेश दा कारखाना अमा मै चाकबगी थौदोकता कारखाना अदुदा लुट संगबनी हाइबा मियोय चामगा हुमुतरा तरुक पुलप सिरे अमसुंग जिरीबामदा ngaगी एसोसिएशन अमा सेमख्रे हौजिक मपुंगोइबा पाउ ताबिरसे आसाम की एनआरसी की मतमदा पंदुना लैरुबा आधार कार्ड लाख मापन लिसिंग कुंथ्रा मंगागा चतुर्क मरफुनिथोय मखोय मखोय की आधार कार्ड पीननबा केंद्र सरकारना वारेप लौख्रे वाफम सिंगारांग आसाम की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्माना गुवाहाटी दा पांगथोकिबा पाउमिसिंगा उनबा अमदा महागना फोंदोकिबनी एनआरसी का मरी लेनना बायोमेट्रिक लौबगी मतंगदा हौकिबा लिसिंग अनिगा 18 गी फेब्रुआरी थादगिना अगस्त था फाउबगी मनुंगदा आधार कार्ड पीबंगम खिदे हिरमसिगी मतंगदा केंद्र की होम मिनिस्टर अमित शाह गा उनादुना वारी सानरुबा मतुंग केंद्र की लेंगाकना कुबना खनरबा मतुंगदा थिंगजिंदुना थमलुबा आधार कार्ड अमुक पीननबा वारेप लौबनी हाइरे लाखलिबा नुमित 15 दगिना नुमित 19 की मनुंगदा आधार कार्ड सिंग अदु अमुक फंगलगनी हाइबगी वाफम मुख्यमंत्री ना पाउमिसिंग फोंदोकी थिंगदुना लैरुबा आधार कार्ड सिंग पीबा होरगनी हाइबदा माइके कयादगी हरावबा फोंदोकनारकली स्मार्ट मीटर की मायोक चथबगी खोंसंगदा ngarang सिलचर प्रेमतोला एपीडीसीएल की लोइसंगदा यामख्रबा कांग्रेस की थौमिसिंगना लोइसंगी गेट सोलोन सिनख्रे मतम खरा कांग्रेस की थौमिसिंगा पुलिस का मुगनबा थोके खोंजंग चंगसिलिबसिंगना लमदम असिदगी खुदकता स्मार्ट मीटर लौथोको हाइबा अकनबा दाबी तौखे खोंजंग असिदा सिलचर जिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अभिजीत पाल एक्स एमएलए अजित सिंह चिंबा मियोय सिंह सरुक जाखि हाइरे सनामही स्पोर्ट्स एकाडमी की माइगेदगी लमदमसिगी नहासिंगदा मखल मखा कयागी साना खोनबगी खुदोंग चाबा फंगननबा कासार की खोरेलदा मिनी इंडोर स्टेडियम अमा साबिनबा सिलचर की एमपी पोरिमोल शुक्लबैदगी मफमदा ngarang मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मेमोरेंडम खुसिनखिबा अदुदा सनामही स्पोर्ट्स एकाडमी की प्रेसिडेंट सुनील वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी जनरल सेक्रेटरी ओक्रम लखीकांता फाइनेंस सेक्रेटरी टीए सुरजित अमदी राजमनी चिंबा मियोय सिंह सरुक जाखि खरनी नोंग लेप्तना चूखिबन मरम ओरगा हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट सिलचर भैरवी ब्रॉडगेज रेल की ताली की मीटर चनीरोम धोलेश्वरी तुरेल नानथखिबन मरम ओरगा ट्रेन चथोक चसिन हौकिबा चयोल अमरोम लेप्तना लैरी हौजिक जमीरा रेल स्टेशन दगी सिलचर चथोक चसिन तौरी हैना पाव असिना मखा तारे सिलचर भैरवी ट्रेन लंबी की जमीरा एरियादा किल्लारबक हाइरिबा खुंगंग असिदा ताली की सरुक खरा तुरेल नमथखिबा तनतना हाइरिबा खुंगंग असिगी युम कया अमसु तुरेल लैराई निंखाइदुना अवाबा नंगली हाइरे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम न सिंधुना ngarang yumsakation numita Guwahati की आरजे विद्यापीठ कॉलेज फिल्ड शांति सोमदोल हाइबा थौरम पांगथोक्रे हाइरिबा थौरम असिदा लुबसिगी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट गीता सेट्री अमदी लुबसिगी कासा डिस्ट्रिक्ट की वुमेन प्रेसिडेंट बिमोलिनी सिंह न सरुक जाखि थौरमदा कोलकाता की आरजी कोर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल थोकिबा नुपी ओइबिगी इज्जतपु तमथिबा मवोंगदा खोंगोइनखिबा अमदी आसाम की ढिंगदा नुपी मचा अमगी इज्जत मंगनखिबगी थौदोक सिंह असिदा चेनबा मियुइसिंगी मथक्ता मथिक चाबा चैराक पीननबा दाबी तौखि तमथिरबा थौदोक असिदा लैखिद्रबगी मफमदा मैरा कतुना अवाबा फोंदोकपगा लोइनना लाइरमलेंदा इंग चिकना लैरुनबा थौनिजखि आजकल रात हम लोग घूमना चाहते हैं मतलब आजकल तो लड़की लोग कोई सेफ्टी नहीं है तो हम लोग इसलिए हम लोग जस्टिस चाहिए तो सरकार हम लोग महिला लोगों को देखना पड़ेगा और हर रात में घूमना फिरना हम लोग लड़की लोगों को तो मना है तो ऊपर से ऐसे ही होगा हर गली में हर जगह में भारत के अंदर मतलब जितना रेप केस हो रहा है तो हम लोग को समझिए हमारा अंदर चल अरुणाचल प्रदेश की तापी खुंगंगी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट भारत लानमी की ट्रक अमा लोखादा तासिनबगी थौदोकता लानमी अहुम लैखिद्रे
ngarang ayuk pung taruk taba matamda thokiba thodok aduda laikhidraba sing adudi Habildar Nakhat Singh, Naik Mukesh Kumar amadi General Duty Soldier Ashish ni haire. Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri Pema Khanduna thodok aduda awaba phongdokre. Bangladesh da haukiba ningthokaba numita thokiba karkhana ama mai chakpagi thodok amada miyoi chamaga mutra taruk sire. Ngaklibadi thodok aduda siriba miyoi sing adu karkhana adugi thomi amata nal amdre hairi. Sikhiba sing adu karkhana aduda lut tawba changlakpa miyoi ngaktani haina pawasina hairi. Haukiba August ki tang manga dagi thingduna leirakkiba Dhaka dagi thapna leiba Narayanganj da leiba karkhana aduda yamkhraba miyoi kayana maduda changduna lut chatharingaida makha thangma saruk chakhalakpadagi hairiba miyoi chamaga mutra taruk mak sibani hairi. Lakipur online channel asibu yengbiriba singna pawasibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Jiribam ki Babupara da leiba Salai Hall da Committee of Civil Societies Kangleipak CCS ke Jiribam District Branch sembagi formal thormama pangthokre. Ngarang pangthokiba thormasida Laikuram Jayanta General Secretary Committee of Civil Societies Kangleipak CCS ke amadi Ketrimem Balaleima Women Welfare Organization Kangleipak WWOK na President Member oina daistapam ke Thoramga mari lenana Laikuram Jayantana haikibada Jiribam District ta CCS ke leiba mathau tai haibagi matangda branch asi semjabani Manipur da leiriba lup khudingmakka khongjel yangna amata oina chatmina nabagi tanja asi laujaraga thoromasi phangthoksabani haike nauna khalaba CCS ke Jiribam District branch ki miyoi sing adudi President ta Laheurakpam Somorjit Mitei Vice President H Bijoy General Secretary da Pravin Oinam, Joint Secretary L Chauthoi, Finance Secretary Longzam Dorendro, Organization Secretary Rosen Thongnauzam, Cultural Secretary H Chandramala, Health and Sports Secretary Nongthon, Publicity Secretary M Nandojit, aduga Women Welfare Secretary na Haubam Thuibini. CCS ke haiba lu se kasi de ya hoga so thongda loduna miya loina thabu tomina bugi apam do lei go diri lam asida su lei bi bai ko ni diri lam do ni lei ba puding mong su ko ni Committee of Civil Society ka lei ba su go mateng pang biduna amudi aida singa warawati biduna afaba suggestion kaya mo biduna ko ni Committee of Civil Society ka lei ba CCS asigo yang support ko biduga loina kuna thabu ko ni si haiba perform set kamaga ai ten ta Jiribam ki Babupara da leiba Jiri News Network JNN ki Conference Hall da All Jiribam United Fish Farmers Association Azupha Kauba Association ama semkre loop asina isana isabu sendan lambi oina nga yoktuna iromdom lepchana bagi pantamda semba association ni haire chongtham chawbhalna mifama poiduna pangthokiba mifama duda Jiribam gi tongan tongan mafam singdagi lakiba farmer kayana saruk yakhe M Bhupen na President amadi NG Projen bu General Secretary khanduna member tarahom dina saba miut kangbu ma chahi ani ki oina khanke advisor singna CH Chawbhal Waimani Oinam Ibocho amadi M Romeo ni Nungairaba pau Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangduk chare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Khanganjaba ma
Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma, chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure. Health Care ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare. SMDEP Civil Hospital Silchar practical topagi kudong chaba su thanjari. Akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da Lengsimbirabu natraga mobile number 93957324456 da Aroibada maroiba pau amukhanna Assam ki NRC ki matamda panduna lairuba Aadhaar card amuk pinanaba Kendra Sarkar na warep laure. Smart meter gi mayokta chathakibagi khongjangda Silcharda Congress thomi singna APTC loisangi gate so lonsin khre. Kasar gi khoirelda mini indoor stadium sabinaba MP da taksin khre. Truck ama lokhada tasenbagi thodokta Bharat lanmi ahum laikhidre. Bangladesh da karkhana ama mai chakpagi thodokta karkhana aduda lut sangbani haiba mioi chamaga mutara taruk pulap sire amasung Jiribam da nga gi association ama semkhre. Lakipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.